Please stand for the Regina Coeli. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Queen of heaven, rejoice. Alleluia. The Son whom we merited to bear. Alleluia. Has risen as he said. Alleluia. Pray to God. Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord has truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who through the resurrection of your Son, Jesus Christ, gave rejoicing to the world, grant, we pray, that through his mother, the Virgin Mary, we may obtain the joy of everlasting life, through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Jubilee prayer. Please kneel. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, in the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Sukat tamong magsaya at tumula at ibiyaing ligaya king Diyos, ing ginuring sabla, uling ya ing kayakatang ari. Alleluia. Kilagyan ng igpam, paninganak, ang paning banali Espiritu, Amen. inginong sinubling mebye, mantabeya kekayungan. At keka ang timuring. Ding manimunang ngeni keng Marianihan, ilapin po ringking Nepo Subdivision Pastoral Community. Sisyan tapa mo po yung kakatamong agawang kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, ikaw ing linugod kaya kami, ayalang sukad, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalolo. Kristo Jesus, dinaon mo ing kekang biye, ban kanita, mika biye kami. Kristo pakalulo, Kristo pakalolo. Ginong Jesus, sinubli kang mebye, at pepaitas kabanwa, at tutubod me ing kekang banali Espiritu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos amayupayng tuto pakaluluan na katamo, at king pang patawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pami, pamatulan me sana kapilanman ing balayan mo, king panibayong biye espiritual. Ban kanita ikaming sablang magmasusi king ligayang siblinang miyuman, ning pamanampun mo ke kami. Mabiyasa kaming manaya kambening kapanaligan, anpong kapasalamatan, king pangasubling biye, king tauling aldo. Itiyadon mi, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong bang-ari kambemong, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos manggaman, king alananggang. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Ding memalen ning Filipos, me kiabela karing liligali karing apostol. Ding opisyal, pengabak do ingimalan dari Pablo Amponi Silas at layon dong pepabatbat. Kay bat ning Emma bilang-bilang abatbat at tinggap do, kilong do king sukulan at inutos do king gwardya ing ikandado dong miya masamas. Kabod, tinggap ning gwardya ning sukulan ing antikaniting utos. Kulong no king kakilub-kiluban a kulungan at pinosas no pa pitis. Inyang malalam na imbengi, i Pablo at i Silas, menalangin lat daralit king Diyos, at ding aliwang preso, may kiramdam lo. Kabudabod mi kaayon na masikan, minugon niya emunano ing sukulan. May nga buklat langan ding paspol, at may nga patludla tanikala, ding sablang makatsukol. Inyang mi pagising niya ing gwardya king sukulan, at ikit na lang makabuklat ding pasbol. Begot ne ing kayang espada at nasa nang magpakamate. Uling balano, may mga nakas no ring preso.
Dapat kinulait yang masikan ni Pablo, nga na, emo panasakitan in kekang sarili, at ikengan keti, pepakwayang suluing gwardiya ning sukulan, at pupulayang linob king sukulan, at gagalgal yang siniklot karing arapan dari Pablo at Silas. Linwal na la king sukulan kabang kukutang. Sabihan nyo na kanako Ginoo, naning sukat kong daptan, bakong miligtas. Ngarang may kibat kaya, maniwala ka king Ginoong Hesus, at miligtas ka, at pandina ing mabilog mong pamilya. At penaral de kaya, at king katubalena, ing amano ning Ginoo. Keta mo ring oras sa ita, kapitangan bengi, linwal no ring gwadyas king sukulan, at inos no ring karelang sugat, at kanita mo rin, may binyagya kambering sablang katubalena. Kay batanita, tiki nong minuli king balena, at inampangana nung pamangan, ya at ing mabilog ng pamilya, ilangan, pigsayanda ing pangakubertira, king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inggamat mong wanan, liligtas na ako, O Ginoo. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, O Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, O Ginoo. Arapan da ring anghel, daralat kong kapuryan ka. Arapan ke imbanal na templo mo, duko ko at puryan ke ing kekang lagyo. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, O Ginoo. Uling pepakilala mo kay sablambage, makapaigit siya ilagyo at kautusan mo. Kingaldo minawas ko, ika pekibatan mo ko. Mismong sikanan mo, yang pigkalob mo kanako. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, O Ginoo. Linigtas mo ko, kapamilatan ng upaya mo. Tutuparan mo sablang pangako mo. Ilang alangkupas sa lugod mo, O Ginoo, alang kayangganan, imbage pigmulan mo, kaya kamo naman iganap. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, O Ginoo. Alleluia, 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 Alleluia. Ikristo ang enemi bango ng iba't king kamatayan, kapilan man enemate, ing kamatayan alaning upaya kaya. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka ang timorin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad. Ngeni montana ko ketang mitubod kanaku. Metong man ke kayo alang mangutang nung nukumunta. Uling sinabi ko ngeni ke reting bage, malungkot kayo. Makanyan man sasabihan ko ke kayo ing katutuan. Ikakayap yu ing paglako ko. Uling nung ekumako, ing talasaw eya datang ke kayo, dapat nung makoko, itubod ke kayo. At panyatang na ipakilala na karing tao, ketiking yato,
nung isano'y kasalanan, nung isano'y matulid, at ing kayatulanan ng Diyos. Tungkol king kasalanan, uling elam meniwala kanako, tungkol naman king matulid, uling montako king igpa, at eyon ako akit, at tungkol king kayatulan ng Diyos, uling miyatulani, ing pamuntok ning yatong iti. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayangan. Ding pamamasa po, lalong-lalo na ding ebanghelyo, sa sadya na nakatamo karing daratang amaragul a kapiestan ning Santa Iglesia. Ang mga pagbasa ngayon, kahapon ay inihahanda po tayo sa mga piyesta o pagdiriwang tungkol sa ating Panginoon at sa Banal na Espiritu. Si Jesus ay aakyat na sa langit. Babalik na sa kanyang Ama sapagkat siya po ay isang Diyos na nanggaling sa lupa at siya ay bumaba dito sa lupa. Naging tao ang Diyos upang tayo ay maging kawangis ng Diyos. God became man that man might become like God. Because we were created in the image and likeness of God, kailangan po makiwangis tamo king Diyos. Amen? Kung paano nagmahal ang Diyos, ganun din tayo magmahal. Kung paano nagpatawad ang Diyos, si Jesus, ganun din tayo magpatawad. Kung paano nagpakumbaba si Jesus, ang Diyos, ganun din tayo magpapakumbaba. Kaya hindi po natin magagawa ito kung hindi aalis si Jesus at aakyat sa langit, at pag-akyat niya sa langit, bababa ang Holy Spirit. Kaya mayroon pong kanya-kanyang papel ang Santissima Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At hindi po natin maunawaan ang ginawa ng Santissima Trinidad kung hindi po tayo tutulungan ng banal na Espiritu. Sabi nga ni Father Meg, hindi tayo masyadong nagdadasal sa Holy Spirit. Hindi sikat ang Holy Spirit. Na po? Wala tayong maunawaan sa salita ng Diyos kung hindi tayo gagabayan ng Holy Spirit. Kaya aalis si Jesus, aakyat sa langit, pagkatapos magampanan ang kanyang misyon dito sa lupa, at pag-akyat niya, hindi po tayo iiwan sapagkat bababa ang Holy Spirit. Sabi po dito sa binasa kong ebanghelyo ngayon, ngeni montana ko ketang mitubod kanako. So, aalis na si Jesus. Mako nako, muli nako, king kanakong igpang. Antimo po yan, kung makapibatan nung alayang Holy Spirit, yan ang misa nating distractions, kailangan natin Holy Spirit. Tamo apibatang makanya nung alayang Holy Spirit, Nyay kayong madidistract kayo na naman. Pero okay mo, kailangan isundo. Agyang pangating distraction, sige pamurin. The Holy Spirit will guide us, will enlighten us. Nya nga na kenin, ikakayap yu ing paglako ko nga na. Ikakayap yu ing paglako ko, uling nunge kumako, ing talasaw, eya datang ke kayo.
At bukas po, ang sasabihin ni Jesus, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, sabi ni Jesus, pero hindi nyo maunawaan. Kaya kailangan bababa ang Holy Spirit. The Holy Spirit will enlighten us. Na po? Ulitin ko, mahalaga yung Holy Spirit at siya ang gagabay sa atin. Sa first reading, si San Pablo at si Silas, sila po ay na-persecute, ligalig dala, pemalu-palo dala, penumbok dala. Pagkatapos, ikinulong pa. They were in prison, no? Pagkatapos, inilagay pa yung tanikala sa kanilang mga paa, nakapinid na, nakatanikala pa. Kung wala yung Holy Spirit po, mo api batayng kasakitan. Api batamo mo yung kasakitan, potang sopa na kaning Holy Spirit. Kaya palaging nagdadasal sa Holy Spirit. Kaya katamo po, sikating Holy Spirit. Pero pagkaalis ni Jesus, bumaba ang Holy Spirit, binigyan ng lakas, kapangyarihan ang kanyang mga alagad. Hindi nila pwedeng may pagpatuloy ang kanilang misyon kung wala ang patnubay ng Holy Spirit. Wala tayong magagawa kung wala ang Holy Spirit. Halimbawa, meron kayong problema. Problema ninyo ang asawa ninyo. Lasenggo, sugarol, sinasaktan kayo. Huwag po ninyo siyang iwan. Amen. Father, uling alwa mo ikang mga tumbok ngara kanyan eh. Huwag ninyo siyang iwan. Magdasal kayo, magpatulong kayo sa Holy Spirit. Hindi po natin pwedeng baguhin ang tao. Hindi natin pwedeng baguhin ang ugali ng tao. Ipagdasal siya sa Holy Spirit. Diyos lamang ang makapagbabago sa tao. Amen. Diyos lamang ang makapagbabago sa tao sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya let us pray to the Holy Spirit for guidance and enlightenment. Kapag mahirap ang trabaho, pray to the Holy Spirit. If we are confused, pray to the Holy Spirit. And the Holy Spirit will enlighten us and will guide us to the right path. Yan po in sasadyanan ng kakatamong Ginoo. So, mga ditamo, king banal ay Espiritu. Amen. Didatang ni ing Espiritong pengakuna Kristo at akumbinsinan ni ing yatong dodominahanan ng dewakan. Isipan nyo na lang ring temptasyon ay yalok na kekatamo nung nuya anti mali at eusto ing pangaditamo at pakibat Espiritu ng Diyos pakiramdaman mo kami. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para king iglesia ng Diyos, bustan na sanang taryanen ning Espiritu, at lipat ning pamaglibak ning yato, mitmong katapatan na sanang ipasyag, ing katutuan, ipanalangin ta, King Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok ning yato,
makayarap karin tutong maragul a problema, manano na sanang kapilanman e nakakalingwan, kingi Kristo yaying talaga pagligtas ning yato. Maraplasana keya at King Espiritu, balang mapagkaluban sala, ipanalangin ta, King Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Para karing taong makayato at alastas dasana King Ding Party, impa magmalabis King Imalan at aliwa pa. Artificial lang bage at misan aaldo, kailangan lang marap king katutuan ning kamatayan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, mabiyasa ta sanang matda, karing kay katang radyo at telebisyon, at tuknang mamasa karing alang laman ababasan. Banbi ka panawon makirandam King Ginoo, at King Keyang Espiritong magsalita kay katamo, ipanalangin ta, King Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, tunay kapin mapibabata ke kami. Dakal ke pangabalanan karing mga lating bage at isipan mi ing maragul na itiking arapan mo. Ipakit mo sana ke kami ing bukod mong ing mapakumbaba at tapat alugod, iyeng mabibilang ating tunay ulaga. Itiyadwan mi king kapamilatana mo rin Kristong Ginong mi. Amen. Amen. Mi puring Ginoong Diyos ning met sikluban, uling king kekang kayapan tinggap ming tinapiyang pamikeka, tinaping bunga ning gabun at pipagalaning tao, aparakya kami magawang tinapi ning biye. Mipuring Diyos, kapilanman. By this mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ who humbled himself to share our humanity. May puring Ginoong Diyos ning metsikluban, uling king kekang kaya pantinggap ming alakayang pang mikeka, alakay ba't karing ubas at pipagalaning tao, aparakya kami magawang inumaning kaladwang. Mipuring Diyos, kapilanman. Ginong Diyos, apamatulan na kasani tingay na daraon mikeka, king mipnong kapanisyan, wasan mo po ing kaya kaming dewakan at patawaran mo ing kaya kaming kasalanan. Manalangin tamo kapatad, baiting kaya katamong dawon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayopang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kingi kapuri ang panikaligaya ning lagyuna. Kingi ka sa plala tamo at ni mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ay pami, pamatulad mo kami sanang parati, king kapamilatan dareting banal a misteryo, king pangakabos mi, at ing pamagkapilit ming numabang, king grasya mong makakabos, magsilbi sanang panibatana, ning alananggang kanwanan parakya kami, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka antimore. itasyula ring puso yo. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos, aginutang mo. Iti karapat dapat tampon matulit.
tunepin karapad-dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing pasalamatan da ka at purian, kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panahon, amiyay ni Kristo, ing Paskwami, king pamidaw na, king katawan na, king altar ning krus, miyalilan ng ganap a sakripisyo, ring ay ning matuwang tipan, at king pamiyampang nakeka, king sarili na, para king kaligtasan mi, yamo rin kabud, ing pari, yamo naman ing altar, at yamo rin ing kordero, ing ganap a sakripisyo. Inyasat maglapo king tula, daralanan niting Pasko, ring sablang tao king mabilog ayato, magsayala. Antimurin ding sablang upayang pong anghel ning banwa, daradit laking ligaya mong, alangtok ng ngamingan pupuri. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Meet mo yung banwa, ating dabwat kingke, kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan ing daratang, king lagyo ning Ginoo, nuan ing daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan ing daratang, king lagyo ning Ginoo, nuan ing daratang, king lagyo ning Ginoo. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimo ing titipangambon, karetingayin mi, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lubdinaw ning Biena, king pamaylasan pong kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Potang kakanan miya iting tinape,
Potang miminom kami kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami ang papasyag, ang gana, king datang ka, king kekang ligaya. Inyangening gaganakan mi oy pa, ing kamatayan amponing pamanyubli ng mebye, daraon mi kaiting tinapening biye, ating kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keko, ing pepelarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng puang daya ng Kristo, tipunan na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng lewo ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo at pari, ampong diakono, ding relihiyoso at relihiyosa, ding magpari at magmadre, at ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuwa na Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuwa na apostol, ading sablang banal, ami biyebiyek kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ampong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenang pong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Diyosig pang lubos mayupaya, manggaman king alananggang. Amen. 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 Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igpami. Ayat syubanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lugmo kaya ti sulip antibanwa. Ingka kanan mi kingaldoldo, ibiyem mo kaya kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mangyemo kaya pa isaul king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, ang poning ligaya magaman king alananga. O Diyos ay igpami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no ning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabis sa nakapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimore. Pakita mo pong ining kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kaingan. Peace be with you. Peace be with you.
Iting pamiyabe ning katawan at daya ning ginutang Kristo, pagkalub na saing biyalanang katamong sablang tatanggap kayo. Kordero ning Diyos, Amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami kapayapan. oy ning ginutang Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Kailangan niyang dumalan kasakitan ing Kristo at subling mi, at kapamilatan na niti, lungub king kayang ligaya. Alleluia. Manalangin tamu. O maganakang igpami, pakiramdaman mo iding panalangin mi, mananunasanang ing pihu man ming ligaya ang manibat keka, para king pangakabos mi, magdalang kasaupan kaya kami king kasalukuyan,
ang pangalananggang kanwanan king aliwang biye. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasibay po ring meni muna king Marianihan ngeni, then pong kakatamong kapatid, Nepo Subdivision Pastoral Community. Palakpakan tala po. Salamat po kaya kayo niya. Ingino mantabiya kaya kayo, At keka antimorin. at bendisyonan na kayo ning malugoda Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi dawn ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.